O uria mahinda marahituka noguo namba ya andu aria maraingirira uhuthiri-ini wa dawa cia kurevya ta bangi, cocaine na heroin irathie na mbere kuongerereka, kuria riu namba ya andu ethi a gicigo kia Mount Kenya aria marahuthira bangi irerekana kuongerereka na gikiro. Tumefanya survey na hivi karibuni tutarelease hii survey kwa wananchi, muone kwamba bangi tusipochukua hatua tutaangamia, kama vijana wetu wataangamia, kwa sababu bangi is a most problematic narcotic drug in Kenya. Uria kurorete andu itu ni mekurira piu madawa-ini na bangi. Cioima na kuria cioima iroka na guku. Munini wa commissioner wa kaunti ya Nyeri Joseph Mwangi akiaria thutha wa mugururio wa kuitana na andu aria makoretwo makiendia dawa ici ni amenereirie giko giki, akiuga afitha a borithi ni mehotorete kungethanira na wendia o hamwe no nyui wa dawa ici. Mothe tuma na operation haha witemere na majengo ni undu wa kunyita bangi kana madawa maria mekuo. Nitwaikũrũkana nitwanyita mũndũ ũmwe uria wendagia muno bangi iyo, aria angi matiuma kuo, no nitũkũmetha na nitũgũtigĩrĩra nitwamona. Kurerikana dawa nyingi cia kurevya iria ikoretwo ikihuthirwo guku bururi-ini ikoretwo ikiuma bururi-ini turigainie wa Ethiopia, thutha uria dawa ici icokaga gutambio mĩena itiganĩte ya bururi na ikoragwo ikinyagio matura-ini ngũrani bururi-ini. Bangi saa hii ambayo inatusumbua inatoka Ethiopia na inatoka Moyale, inakuja through Isiolo, inapita Nanyuki, inapita sehemu hii ya Karatina ikielekea Nairobi. And this region central has become a very active market for the trafficking of bangi through this route. Kumana na wongerereku wa thogora ya dawa cia kurevya guku bururi-ini, riu macibu o hamwe na afitha a honge cia ugitiri ni moretio merutanirie bara-ini ya kuhurana na dawa ici matura-ini. Every assistant chief ni ari na andu ake a nyumba 10 na nikio ndirama put on notice tondu ndikuona uria mundu aikoe na information kuma Nairobi ahurire thimu na chief wakwa ndoe kana assistant na niwe wina nyumba 10 kou. Riu ndauga chifu wona ndanyita kana assistant chief ndanyita dawa kana bangi gwake amenye kai no arikiria marua no muhaka akari amarua maku explainera show cause letter niki kingigiria ndimwere disciplinary action aiko bangi yuma gwake na ndoi na mundu tanie ni njui ka mundu ina Nairobi ni yoi. Icagi-ini cia majengo kia wara na witemere tauni-ini ya Nyeri ni kumwe gwa kuria kurerikana kugumirwo na njira nene ni thina uyu wa uhuthiri wa dawa cia kurevya. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni.